Srećković Kubura, prvak drame Narodnog pozorišta. Bravo ljudi! No pasaran! Neće proći. Poštovani građani Beograda, poštovani građani i drugih mesta u našoj zemlji koji ste i pored otkazanih vozova i autobusa ipak uspeli da stignete u Beograd, prepoštovani studenti Srbije, ja sam Aleksandar Srećković, glumac ovdašnji, osjećam veliku čast i zahvalnost što ste me omogućili da uz ovako divne govornike vam se i ja obratim. Mi glumci najčešće na sceni govorimo tuđe tekstove, ali ovom prilikom ja vam iz svog srca, iz svoje duše, iz svoje pameti, u ime svoje i u ime mnogih mojih kolega, umetnika i kulturnih radnika, uzvikujem jedno veliko bravo studenti Srbije! Bravo! Bravo za sve! Bravo za vašu hrabrost! Bravo za vašu odlučnost, za vaše jedinstvo, za vaše strpljenje, za vašu taktičnost, za vašu pamet! Bravo, bravo za to što kad ste podigli svoj glas u ovo mračno doba naše istorije, niste podigli samo svoj glas, već ste podigli svoje zemlje i svaku slobodnu glavu ove zemlje. Vi, studenti, podigli prošlost našu iz pepela u koji su je ove štetočine u ljudskom obliku bacile. Vi, prepoštovani studenti, podižete u ovom trenutku i našu budućnost, i to ne samo budućnost svakog rođenog i još nerođenog deteta ove naše nacije, već budućnost i svakog drveta, i svake travke, potoka, i svakog kamena ove naše lepe zemlje. Jer dobro znate da su oni sve to napali, sve. Ta zmija, ta ogromna zmija, odrovnica, ta hidra od korupcije, pohlepe, samoživosti, prostakluka, neznanja, nekulture, ona je ustala i zinula i hoće sve to da proguta i sve to da uništi zauvek. Borba, prepoštovani moji studenti, koju ste vi započeli, i svakog čoveka u ovoj zemlji koji se čovekom još uvek nazvati može, poveli za sobom. Ovo nije politička borba. Ovo nije borba za promenu vlasti. Ovo je borba za opstanak. Borba protiv potpunog biološkog istrebljenja i uništenja našeg naroda. I to ne samo uništenja nas ljudi, već uništenja našeg jezika, naše tradicije, našeg kolektivnog sećanja, uništenja naših šuma, naših polja i naših reka. Ovo je borba da kao Hazari i mi Srbi i Srbija ne postanemo samo retko sećanje nekog pisca ili istoričara o tamo nekom narodu koji je nekada negde postojao. Zato što hoće da izbrišu sećanje, zato će i da izbrišu kulturu. Oni nekulturni hoće da izbrišu kulturu. Iz iskustva realitija oni hoće da određuju pozorište. Bez jedne pročitane knjige u svom životu hoće da izgrađuju biblioteke. Prosti, neobrazovani, alavi, oni nama popuju o kulturi i vaspitanju. E pa neće moći. Neće uspjeti. Neće. Ali to im ne poručujemo samo nas šačica ovde,
To im poručuju i Andrić, i Kostić, i Rakić, i Nušić, i Tesla, i Pupin, i svi pre nas. Da citiram poručnika Tasića iz drame Sveti Georgije ubiva Aždahu: u ovom ratu mi branimo otadžbinu, zemlju otaca naših i borimo se za sinovinu, zemlju sinova naših. Između otadžbine i sinovine nas nema. Nek nam je Okreni pan, crveni mačem, presečen nakovan. Kroz mračne zemlje, što sa lanca laju, crvenim šumačem, dođi na zaju! Prošen